Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, жалпы görüşülür. Bizim Mustafa kanalının katılışları. Bugün biz Japalak'ta kengeste tuğanlar şu ıhtiyar taksırdın atları, tayları satığa çıkıp atat. Ihtiyarın kolunda dokument menen şu taydın malumatını tuğanlar sizlerge aytып жеткирели. Turuşun taydın durağan turpatını sizlerge көрсөтөлү. Ihtiyar assalamu alaikum. Aleykümselam Samir. Qanday жақсыңбы? Aslında çok yaxşı. Құдайға шүкір. Жанның көнүндө кыйналбай. Ha, gitme. Canında. Çağsın Allah'ın rahmeti cağdat. Ооба. Жанның кары болот. No. İçine Өспүрүмдөр чыгат экен, а? öspürümler çağat eken. Bir akam öspürümler varlı. Турушуна караганда бойлору бийик экен. Boyları büyük ha. 1.65 plus deyivereyle Samir. 1.65 плюс. Жашы канча? Толук жашын айтканда. Толuk yaşımına pasportta. Паспорттан көрө эле, а? Ha. Бул кызыл экен, Орловский окшойт, а? Орловский ha. Мына достор. Паспорт временный лошадь Орловской рысистой породы дебют дейт кличкасы. Мына туяктарынын параметрлери, кашкалары тугандар. Бардыктарын силерге азыр көрсөтөм. Арканкы эки туяк, ак туяк. Мына бул жакта бар. Пешнесине кашкасы, чоң кашка. Бар достор, дебюттун туулган жылы 2020 экен, а? Ha, 2020. 2020 13.04 дейт. Azga 4 yaş bugün. Апрелдин 13'ünde 4'e чыгат экен да? Ha, dişini açışının gereği yok ha. Dişini açtırıp etkende. Anam minili üretilgenken ek aldın takalap koyttur. Эки алдын такалаткан. Hem bu Минге. тазалап ondan da vakt bulmay kaldı. Өзүң миндиң Мыктар? Oğa mindim. Миндиң. Ha, daha tarbiye gerek bro. Anam bu yakında neme gamaç famatçı yok onday. Тарбиясы туура түз келгенби? Tarbiyasını normal ile hem daha kişine neme kılat da. Тарбиядан дагы берет. Ha, hazır mı canğa baylanıştı. Bunu mini ben bir görsettik onu yaxşılatla bu olsa giyinem. Min Өзү мына programlar. какканда жакшы кетет экен. Ha, nemeler yaxşıla. Bırak Güzel. kay arık he. Арык экен да Ha, өзү. anan ona arkan kısmına ayttık koyla ona şu. Yüktölü atkanda kesilip etkenken. Кайсы арканкы сол жагыбы? Arkan sol çıktı. Yüktölü atkanda Ошо kesilip. не болуп турат азыр, не? Hazır hem olmaz. Турат, а? Olmaz işik var da bunun. Ol çok bol gider. Onda aleginde nememesi onu bardığıyla düşünet. Дебют Орловский. Нары басып койчуктар. Жаныбар арыктыгы гана болбосо. Бул кичине өзгөрдүбү сага келгенден кийин? Ya bu gelgende hiç kança emle bolga yok Samir. Азыр oldu келген, Ha, gelgende azla oldu aşağı. Дебют Орловский экен туугандар. Мына аттын сынын көрүңүздөр. Жеген ичкени жакшыбы? Жеген içkenler жақшы жейткені. Жакшы жейби? Ha. Минус жактары. Minus çağı hem oşo pütülle oşol. Başka ayığı yok taza kuda. Уна тизеден ылдый жерден кесилиптир да. Ha, oşol жерден. Ушул жерди бир тартып. Buru olğan eken bana жүктөлгөндө. Ушул жерден наракка. Караңыздар. Ha, Бою бийик экен бирок. Boyu büyük bir o. Бою бийик. 1.68 şunday hem çıkıp ötü. Азуу сай элекпи? Azı sayla eken. Ошо бир ачып койсоң жакшы болот эле өзү. Azı çok. Çekedegilerin buz dağın buzale eken lazım. Mayl. Buna. Так. Azı çok. Al sayla eken sen. Ыктар бул Орловский дебют канча болот баасы? Basın jengil koyuyoruz ha. Жеңил койчу. Hadi yani talaşı ola turan. Ola. Аткылам дегендер үчүн. Hadi tartış yok öyle. $2300. Ha. $2300. Ova. Жакындаштырып эле, а? Ova. Gileşken ile. Билешкен эле. Ama бул бир оңоп семиртип койсо, а? Ha, semir Сынына koyarsa. көркүнө келип калат болот. Ova, vakşı. $2300 туугандар. Мына дебют. İkinci at kotu öyle. Экинчи атка өтөбүз анда. Айда. Жаныбар мына. Күчтүү тайларды отат эле ыктар. Чындыгында жакшылары келип турабыз, а ыктар, а? Жақшылар gel. Экинчиден баштай берели.
Бул Так. жылкынын эми маалыматын айтууну ыктыярга берер. Бул таза данчакпы дейм да, ыктыяр. Бул мындай. Аргынбы? Кара байыр менен аргын. Кара байыр менен аргын. Данчакка 3 кыргыз жылкысынан койгон экен. Анан бунун линиясы жакшы. Кудай кааласа. Эле чагылганга окшогон нерселер да. Курчтайбы? Ошо аргын чыккан нерселер старотипный данчак менен кара байырдын аргыны. Жашы канча бунун? Жашы эми тишин сүрдү Замир. Тишин сүргөндө ошондо кандай 3кө толобу? Жазга бышты болгон, жазга 3 жаш болгон. Boyu 1.60 plus bulan, 1.63 dediler. Bilmem ben daha, metre koymadım. Uşuğa bir kaymanat koyuş. Bu kaymanat emi. Ben bu ayım, kurçulak kaymanat koyuş gerek de bu. Kurç çılkının kaymanatını tuğanlar bizim görüşler anda koysun. 6 degen tablosu var eken ha? Ha, 6 degen. Bu mingi mes mi? Bu mingi? Mingi. Как положено mingi ha? Boyu примерно kaça çat? Нормальный mingi. 1.63 dedi, 1.60 plus da koyarız. 60'lar garanti veresin ha? O. Ama 4 putun tank takalagan ha. Bitta put takası düşüp kalıp. Aha. Putlarına ösüp ketip buraya azma başına. Vaqt boldu Zamir açığını aytkanda. İşlermeyen yürüp. Bu da ayığı yok bu tuyağının tazalığında. Polni taza. Kuday kalasa. Taptaza. Ha. Mına içine açıp ko'rsatib qo'ydim, yemi sürüp at. Sürüp geratiptir ha? Ha. Taza bıştı var degen da. O. Hem hazır 2 жазга 3 da. Жазга 3. O. Sındısunan eken da sındısunan. O öte kurç. Akıla turgan nerse bu. En çıgıla turgan nerse Zamir. Ya. En çıgıla turgan da çıgıla turgan eken ha. O. Tak. Nar neme olup bir? Nar bastırıp koş. Ha. Ana. Oyunu oktagan. Kurç. Жылкынын hazır dostlar. Basını aytabız. Tak. Жегендер күчтүүбү? O. Бул эми линиясы ham күчтүү, өзү маалыматын беребиз мындай. Линиясын айтасың ha? O айтам, өзүнө айтып, түшүндүрүп. Бул мингичинен видео тартып ташап берем кийин. Ошо Азыр эмес эми. O, сурагандаргачы. Aha. Так. Мына достор, курч жылкы чагылган. Чагылган койсо кантет экен ha? Чагылган окко. Чагылган. Мына көкүрөктөрүн көрүңүздөр. Жаныбар. Сындуу нерсе экен. Bunun bası kандай болот? Bunun basından bile жеңил коебуз Замир. Жеңил желпи кылып кой. $2008 койдук. $2800. Ооба, өзү. Булам о кымбат. Баса кымбат баланган тай экен биз. Алганга жараша да. Биз элге болсун, элге. Элге болсо анан бизге болот да. 1-2 жылдан кийин Кудай кааласа. Кудай кааласа бул күзгө чейин результат көрсөтөт биз. Күзгө чейин да? Ha. Күзгө жакшы. 2800 дедиң Мыктар? Ha. 2800. 2800. 2800. Жеңил койдум. Жакшы баалар болду. Андыктан туугандар, ыктыярдын номерин экранга жазып коебуз. Номериң бир кайталап койчу. Оğuz эке. 73 менен, ha? 23-23-50. 23-23-50. Туугандар ошо номерге Так. 0773 23-23-50. Аттын туягы таза, сыны күчтүү. Мына толук маалымат сизге жеткирип койдук. Номерге чалып сүйлөшүңүздөр. Содага береке болсун Ыктар. Рахмат, Замир. Сен дагы ишиңе ийгилик. Чоң рахмат. Так. Айдап коем.